Evo ga, uspjeću. Ovog puta će sigurno uspjeti. Pozdrav svima, ja sam Leslie. Pa, hoće li uspjeti? Hajde, Patko. Da, pretvorilo se u čokoladu. Kako divno. I trebamo sušiti kosu. Imam spoj. Pozdrav svima. Zovem se Melissa. Ja sam lijepa. O, evo sušila za kosu. Evo ga. Melissa, stani. Ovo je moj novi izum. Moja kosa. Je li napravljena od čokolade? Ovo je prilično grozno. Popravi to sada. Što se događa? Ne razumijem. Ne znam. Nema šanse. Što? Gdje smo? Mislim da je to izazov. Vau, imamo krune. Kako lijepo. A ti, Melissa? I ja imam krunu. Sviđa mi se. Moja izgleda kao prava. A tvoja, Melissa? Wow, napravljena je od čokolade. Pogledaj sama. Pogledaj, čokolada ti curi niz čelo. Što? Ne može biti. Fuj. Ali mogu ga pojesti. Kako ukusno. Sviđa mi se. Leslie, ostavi me na miru. Pojest ću sve. Tvoj red. U redu, probajmo krunu. Postala sam princeza i ova odjeća mi pristaje. Tako sam lijepa djevojka. Što misliš, Melissa? Izgledam li prekrasno? Da, daj mi to. I ja želim biti princeza. To je divno. Hej, vrati to, Melissa. To je moje. Tko je to? Pravi princ? Ne mogu vjerovati svojim očima. Kako lijepo. Nema šanse. On je odvratan. Tko želi biti moja princeza? Ne želim biti princeza. Što? Ne. Ni ne pomišljaj na to. Koja od vas će biti moja princeza? Ti? Nikad u životu. Radije bih slomila ovu krunu. Što? Ozbiljno? Odlazim. Ne znaš što propuštaš. Da vidimo što imamo ovaj put. Daljinski upravljači. Wow, imam čokoladnu verziju. Pojest ću sve. Ljudi, tako je dobro. Volim to. Ozbiljno. A što je sa mnom? Čemu to uopće služi? Leslie, što nije u redu s tobom? Zaledila se. Što je s ovim gumbom? Kako zanimljivo. Mislim da mogu uzeti Leslijenu čokoladu. Ne ljuti se. Imam ideju. I sada je opet kao što je bilo. Mogu li prvi zalogaj? Ukusno. Volim čokoladu. Mljac.
Da, jako je ukusno. Sada mi dej. Želim i tanjur. Wow, rejdi. Ups, mislim da sam malo pretjerao. I opet. Ne, ona je premlada. Što sam učinio? Trebaš odrasti. Leslie, jesi li poludjela? Da, skoro smo tamo. Samo mi je donijelo nevolje. Što je to? Mikrofon? Zanimljivo? Kako divno. Volim pjevati. Je li dobro? Zvuči odvratno. Prestani! Ovo je previše Melissa. Nema šanse. Tvoje grozno pjevanje uništava sve. Čak i tvoj mikrofon. Yes! Pa, to je za najbolje. Hajde, nemoj biti tužan. Da, upravu si. Ukusno je. Super, sviđa mi se tišina. Da vidimo što mogu učiniti s ovim mikrofonom. Wow, jesam li postala K-pop pjevačica? Ozbiljno. Melissa je luda za mnom. Ona je veliki obožavatelj. Kako svjetlo! Demon, spasi me! Ozbiljno? Pokušat ću pjevati. Što ako ga moje pjevanje uništi? Ne radi! Nisam pravi lovac na demone. Molim te, Melissa, tvoj vokal je tako grozan. Sigurno će uspjeti. U redu. Idemo! Radim to! O, da! Moje uši! Osjećam se loše. Vratit ću se. Da, uspjelo je. Leslie, dođi ovamo. Hvala ti. Što je to? Čokoladno jaje? Želim to probati što prije. Malo je teško ugristi. Čokolada je vjerojatno predebela. Mogu ostaviti samo ogrebotine. Onda ću je razbiti. Ne radi. Da! Toliko slatkiša unutra. Mogu ih sve zajedno pojesti. Super! Čekaj, ideja. Stavit ću sve slatkiše u polovicu jajeta. Bit će mi puno praktičnije jesti ih. Čekaj, Leslie, što radiš? Pokušavam sve izračunati. Wow! Je li ovo Labubu? Kako divno! Obožavam Labubue. Wow! Tako je slatko. Što? Ne! Pojeo je moj telefon. On je čudovište. Loše vijesti. Pojest će sve tvoje poslastice. Što? Ne. Kako se usuđuješ? Neću ti to dopustiti. Postao je jako ljut. Definitivno nije sretan. Napast će nas. Čekaj, ideja. Da, uhvaćen si. Melissa, uhvatila sam ga. Super, stavi ga u ruksak. Mislim da je uspjelo. Držim ga. Sada u kutiju. Zatvaram je. To je definitivno bolje.
Održavam lanac oko. Wow, mislim da smo uspjeli. Nema šanse. Čekaj. Leslie, Labubu je slobodan i jako je ljut. Ne! Ljudi, obavezno lajkajte ovaj video, ostavite komentar ispod i ne zaboravite se pretplatiti na naš kanal. Vidimo se uskoro. Bok!